opo tuuli omufimaneko wange nomulanduli wuna mambo va N Johannes. Ya nena po tuya tutekele noshitukulwa shetu oshitivali. Ndishi oshitukulwa shotete oshipwikina ngona omufimaneko wange. Okay. Oshitukulwa oshitivali. Ongula yeshikwasha, Paulus okwa twikila nolukongo laye. Paife ota kongo ashike apa tapatungwa, ye tale ngenge tashiti. Odolopa ali kuidingonoka fyo otahale kusa ounye. Paife otadhiladhila kutya kuumungaka nuuleke pamwe hwepo. Vali, manga ali koshi yondumba maipulo, opo litwa mo vanhu tavatungwa eumbo. Okwevapula ngenge otadhulu kumona po iilonga, novemunyamukula kutya otadhulu ashike iilonga ilipo, oyongolofana ashike. Ekanda inali onga olatameka nokuli iilonga. Etemo laya momupini. Paife otapandula Kalunga kaye esha mona iilonga. Paulus okwa pula omungona wavo ngenge otadhulu kukala tadi ponele iilonga. Omungona okwemulombwela kutya ngenge kena apa tadi otadhulu kukala opo hadi puvo. Iilonga okwali tayi longwa shoshili shamena osho jaketindi. Iilonga tayi longwa kuumulumentu oyeyi ashike kwali hayi longwa kuhe. Kapwali nande omutungi takolota omunoko ile pamwe takolota eedopi. Keshe umwe petungo kwali emuhafela neengono. Esho omwedhi wasa omumati okwa pewa eembongo dhaye ano 1,600. Ovalombwela komungona wavo David kutya otavadhulu kuya komagumbo manga uule omafiku avali. Paulus naye okwa tokola opo aye kegumbo. Talande okakutu kuufila wepungu nokapakete komuvelelo weeshi niinima yimwe ngoo yapumbiwa megumbo. Talandele ina eengaku dhomuhoka omakunde. Eli okwali yafola kula ekunde vatila nomokagumbo kavo. Okwali apandula okamona unene nokwekalombwela kutya nakalonge nuudhiginini ngaashi heye kwali alongo. Paulus okwa lombwela ina kutya inahala ku ongela eembongo dhaye dhofikola kombaanga shaashi ohayi lilo vanhu. Okwa pa meme waye 500 emutuvikile temupe vali 100 laye lokuya koshipangelo. Mukwanyoka okwali udhitile okamona etumba. Paulus okwa pikila iilonga ye talongo nuudhiginini ngaashi shito. Fiku limwe komatango eshi yadhimbuka okwaya akatalelepo eume laye Natangwe. Eshi aya pobashu ya Natangwe okwa hangapo hamwasha novashiinda ovemulombwela kutya okwaya ko Angola. Kena vali shimwe tadhulu kuningapo kaashifi ashike okushuna okuhalongo. Paulus okwa kala elikaleka kokule nodhungo unene tuu eli hali nyandelwa engolo. Okuwete kutya ngenge okwa kala tanu nena okafilinga kaye otaka hepa ye akale inagwanitha po iimaliwa yaye yofikola. Omumati okwali talongo nuudhiginini otalongele ofikola nokombinga yimwe otalongele okagumbo kavo. Megumbo lavo okwa dengelithamo eembaalaka diwa dhopamuthigululwakalo. Ye egumbo teli ningi nawa likale tali ulike kutya ohamuli omulumentu. Ava kwali avekula okagumbo kondjala paife oveendepo viikwete komilungu. Ndee vatila paife ashuna kuulikadi woovene omwalikadi uudite ombili shili. Okuwete kutya omona ndee tashuna kofikola oshili okuna kuninga ekenge. Odula okwali tayi endelela nawa yo inayi kalapo okuteka nokuli. Paulus okwali alonga oshimaliwa shawana kuya kofikola. Okwa angikwa oongela po 8,000 aeshe ematuvikila kuyina. Paife opena ashike nokuli omafiku 2 opo omumati ekeli shangithe ashune kofikola. Meme, ondahala nee upenge iinima yange 4 ndjikitule mondjato pamwe neenzapo dange. Paulus atalombwele ina ethimbo lomutenya okomatango. Ndee vatila kakwali ahala kuyimupa
okwali ahala ashike eyimupe ongula yeshi tayi, ashike omona inayi tavela onye okwa yandja ye eembongo dovanhu. Omumati ta pakele nawa iinima ayihe mondjato neenzapo daye nawa. Ethimbo lyokomatango okwa dhiladhila opo aka kombepo iimbodi oyo yili popepi nondunda ye, ye athige pondunda ye payela nawa. Okwali kuna okambepo kashona ashike itaka imbi okuhwika iiyagaya. Okwa ka kombapo nawa pondunda ye, iimbodi teyi fala mepya, ye ota tulamo ondalu yanelyanga. Eshi ya tema okwa fala oshihalaka megumbo. Megumbo ina kalamo, okwa pitamo ashike uuka kiihwa te ende teli pula ondjila yaye yomongula eshi tayi koshakati. Omumati okwali uvite ehafo nokwali ewete uusiku tawu ka kala ule. Manga eli miihwa teli popile ye teli yolele ta dhiladhila osikola yaye, nondjila yaye yomongula okuudite megumbo tamu ku onguwo. Okwa tunuka omahulili kutya komutefi okeemadi, oshike mbela Kalunga kange meme taku osho eli popila, ye ta endelele a tale eshi shili megumbo. Mokuyelufa omesho okwa mona omwithi nomundilo, ondunda yaye ya haka ondalu yanelyanga. Omumati ina onga okwali aonga onapo yomepo yokafudeelela, ashike natango omulumentu okwali ashike ewete te ende shafimbi. Omagulu aye okwali ewete adjuu, ashike ava vali vemutala otavati okwali ta lotoka onapo yokandimba taka ka holeka omwenyo wako. Ekanda tali endelele like lihakane ondjato yalo yeembongo nomikanda daye. Eshi tathiki pondunda, yo nayo otayi ongotele, nale kamuna eshi shalyamo. Omupya owuthike peni? Paulus eshi amona ngaa okweli dengapo ashike, novashiinda ovali veshi ngenge omwa kukuta nokuli. Ovemutila omeva, vo otave mupepele, ashike inashi kwafasha. Mokati kovashiinda omwali omumati umwe Hafeni, owo athikola koshiputudhilo shopombanda shopaumwene sha Tryphanda College. Omumati okwali alongwa uuhaku wopokathimbo, onye okwa lombwela ovanhu opo vakale kokule. Tatameke tathindi Paulus monulo, ye temufudhile mokanya emukwete komayulu. Inapakalwa, Paulus meemofi okwa nukamo nokuli. Eshi apenduka, okwafa natango keeshi eshi shaningwapo, nokwali tapula kutya omolwashike ovanhu vemuongalela. Eshi apewa ekololo okwa tameka okukwena neeng'ono, ye tapula Kalunga kaye tati, omolwashike ndina omupya ngaa? Oshike Kalunga kange una kweekelashi ngeno omwadzile nee nande ondjato yange yina iimaliwa neembapila dange nomaufemba ange, aishe oyo oshili. Paife iinima oyo otayi kalya vali peni oshili? Osho akala tapula ye tahukula ehodi neni nalatwa medo. Ovashiinda tave muhungu omwenyo, he wafi otati pohwepo, nande ena omutima uli koshi yoluhodi. Ongula yeshi kwasha, Hafeni okweetela Paulus ombulukweva nokambindja, ye temutunga omukumo tati, eshi kunini ye shilipo mumwameme, ove ino pumbwa kuteka omukumo, shaashi iinima ihapu natango to dulu kuninga. Omwene oluhodi loye okuli wete, nokuna kukunyamukula pethimbo lauka lo ola opala. Paulus kakwali vali ena eshi ta dulu kuningapo, okuwete kutya okukwena kakuna eshi taku etapo, go omahodi ashituka ohonde. Omulumentu okweli twa omukumo tati, eembapila ile ofikola ayo ashike oshinima tashi dulu kumuninga omunenenu. Iinima oihapu andi dulu kuningapo. Ndevatila okwa kala tiindile Kalunga kaye, nonande ovashiinda vakala tave mukondjithile ayepo vanhu, opo vaka koshe vati omipya netoko yeli vena, ashike ineshi pitika. Okwati namongo opo eli, oye eshi kutya oshike shoopala. Paulus okwa shuna kondangwa opo aka twikile niilonga yaye yoketungo. Takongo ombapila kopolisi yokukoleka kutya iinima yaye oya pyapo, tayi kombelewa yuuthemba womunhu nokeembelewa dehongo.
Okamutu ena ondapo yedalo inayi kala po okumonika, ashike ondapo yosikola oshili tayi ziko. Paulus teli popile esiku limwe eli mombete ye uusiku. Osho shili paife ngaa nandi itayele ashike kutya kandina esiku vali ndikelihange moshiputudhilo shopombanda. Eedula danga adishe odo dahepa ashike andi kofele omahala. Paife ngaa omido mbali dapitapo ngaa ndateelela ovanhu okeembelewa dehongo oko vatumidhenge edjapo yange, ndee oshili koko afile omututu. Omumati paife okwa ninga nokuli omutungi. Okamaliwa kaye paife akahamono okakola nokwa tameka okutenga odungu. Omaume nawo paife aninga ahapu mondoolopa. Konima yeemwedhi dhili 4 esha tameka okunwa omalodu, ekanda oliitoolelapo efambala losaala opo papita ashike eehani 2 eshive limona lyo nepunda olanukako nale. Ondolofia okweyi twala kuyina keumbo opo yitwale edhimo yo yishiivike. Saala omukadhona omwenyo muwa, ena omikalo itoodhi pewa luvali. Onyeendevati okwa kala ehole oshitenya tagu pumo. Esho kaanakadalwa, Paulus okwekaluka Junior. Konima yomido 6 Junior aninga omumati, akula, atameka nokuli osikola yaye poTunganga Combined School. Ndevati okwa lombwela okamona opo ngeenge kahala kupitako kahombolepo Saala shaashi okuna omikalo nombili yokomutima ye otadulu okukala ena epata. Paulus ina onga nokuli naye shaashi Saala okwali emuhole neenkono. Onye okwa kashiivika nokonima yethimbo lihupi ovahombola. Ohango yeendele nawa lela. Paulus kuumati adyako paife aninga omwineumbo. Okwa tokola kutya kena esiku adyemo megumbo layina, omo ashike takala noho nayina iteshi pitike nande asaale megumbo oye eke. Konima yeedula 3 iinima itayi ende vali nande nawa. Omukulukadhi waye okwa mona ehamba kambondena nehale. Junior osikola yaye otayi vulu okufutwa yo iilonga otayi shongola. Siku limwe komatango Paulus eshi adhimbuka okwaya akakonge okatutu kaye pokandunda kamwe komanwino haka ithanwa refresh bar ngaashi shiningi shito. Manga yeli pondje tanu okakende kaye, pokandunda opo eya omatemba eli 4. Omatukutuku okwali taya monika afa omuleli goshilongo shaashi konyala ayeshe omalaula foko. Omatukutuku pokandunda apa euyapo lela taya katuka. Paulus eshi amona tadi kala ofika okweendelela opo aye meni akalombwele ovanhu ava veli meni kutya eshi shili pondje oshakula. Pondunda opo euya omutwe goshilongo. Mamutuwa eshi akala ofika nawa, keshe mumwe omwadja ovalumenhu veli 2 viikeshe yakula idule yonkoshi. Ovalumenhu vadyala eendjafa dilaula foko datwa peemando nomakende alaula komesho. Eenkoloki itadi monika dahomata ashike otadi kwiifa omeva. Ekanda limwe lapambula lela lofika ile nolutu lalo lidule lomudengingonyo wa Namibia kwali Harry Simon oladyamo opo likayewulule omuvelo ohauto yoFerrari. Metukutuku omwali muna omukengeli umwe naanikeshi omunapangelo. Ekenge okwali ladyala eehema doshiAfrika ditiyana. Eshi adyamo mohauto okweenda uuka kokandunda komanwino ayamo akondekwa kovalumenhu veli 4, omanga veli 4 ovasaala pomatukutuku. Ovalumenhu kavena eyoolo koshipala. Omukengeli eshi aya mokandunda okwa tala manga ondunda ayihe nodino nokapwali nande oumwe ali meni ahala ashakenithe omesho naye. Paulus okwa kala afidimana nokakwali tadulu nokuli okulinyenga. Mokandunda ovaangikwamo veli 10 lwaapo inaamu kwatelwa omulandithi. Oshipuna shapula omumati umwe eenda ahumbata okataasi. Oshemupula opo apatulule otaasi diva. Ondjato oyali ashike ihadhi eembongo omafo ovene $.
kuupandi vamangwa nuukenya tohala utye pamwe iimaliwa kayishi yaNamibia. Omukengeli okwa pula opo keshe gumwe eli mokandunda apewe eshihano. Ta umbile okapandi N$5000 eedola dhaNamibia komulandithi ye otatimo mokandunda. Paulus shamona omafo tageli nyenge oshipala shaye okweshi yelula opo atale nawa oku takudji eeshako. Mokutala nawa okwa dhimbulula kutya omunhu okwafa natango omumati umwe owo ihaa dhimbwa emukufile pomahooli. Ashike ngenge otangwesa okweshi enda ngahelipi. Omulandithi wuuleke nomihaka ndele paife okuli ngawo itashi shiiva okwatiwa Shinyengele ya ningi eyoka. Ashike nande ongawo andi mwiithana opo alombwele ngenge okushi natango osho Paulus eli popila. Okwa tokola lumwe tati tashiya nashiye ndele tashikula omukengeli pondje. Okwa tokola kutya ngenge keshi natango opuwo ngoo nee asho tashi mufalitha komukunda gwandingwaya osho. Eshi eya pondje okwa hanga ekenge tali edhililwamo nale metemba olo lina omivelo hadi guluka dhafa okambilimbili. Okwiingida tati omufimanekwa ombili ngoo eshi handi muyi moshipala ashike ondahala okupopya nomuhona weni shaashi ota monika afa omunhu ndimushi. Elume limwe loshipala shonyati ola thikama taliti hey, tala kakoove apa katulilepo uudhano nashikwawo omuhona ou itashivika koshiyagaya shekufa ngawo. Paulus okwa nyamukula tati ahawe valumenhu vakwetu kwathele inge ashike ndipopye naye manga inamana kupopya oshipuno osha yelula ekende lasho opo shitale outa ahala okupopya nasho. Okwa lombwela ovameni vaye opo veethe omumati afike puye. Paulus ashafika pengusheshe okwa lombwela oshipuna tati ame Paulus ainga kudya kotunganga. Omumondangwa ondilimo ashike kiilonga yomatungo manga inamana ekenge ole muteta melaka taliti hey, tala ehokololo loye olile neengono lo itandi dulu kulipwiikina fyo otalipo. Onye oshiwa ngenge toyi poshitwa shoye ile ukale wadyamo momesho gange kandina ethimbo loye. Paulus okwa nyamukula tati omufimanekwa oto monika wafa natangwe omulumenhu umwe akufilenge pomahooli konima yeedula 10 paife. Ombili omufimanekwa eshi ndamanapo ethimbo loye pamwe haave natangwe. Paulus okwa tanauka ashune mokandunda omutima waye okwali tagu denge. Okwali telipe eembete omolwashike eshiningila mbela. Manga tahala okufika mulo poshivelo okuuda ondaka tayi mwiithana Paulus aluka. Paulus okwa aluka opo apwiikine eshi tiithanenwa. Natangwe okwa dyamo metemba ndee ta helula omaoko aye opo veli papatelepo na Paulus. Ovamati okwali tava ulike valyuulukathana. Natangwe okwa pula Paulus kutya oshike tamonika aloloka. Neengono yo tamonika alaula ngaha. Paulus okwa pa eumela ehokololo alishe ngaashi lili. Natango okwali tamonika eetela mukwa onyenda neengono. Okwa pula Paulus opo vaye ponele yimwe yili nawa kongwediva oko tava kamona shopetimo nokunwa. Paulus ina kwata okwati oshili nawa lela. Mondjila yavo yokuya kongwediva Paulus okweenda tapula eumela ye kutya oleshi enda ngahelipi. Paulus okwali tapula omapulo ahapu onye natango ina kadula okunyamukula omapulo aeshe. Ye omufimanekwa oshitukulwa shetu oshitivali osho. Handi kupe oshitukulwa shetu oshititatu opo upwiikine kutya oshauka peni. Ovamati ovafika mongwediva tangwesa okwa lombwela vashingi vaye opo vatanaukile kombinga yokolumosho. Ponele oyo ya ngungila hayi ithanwa Benspark. Olo okwali esiku lotete ku Paulus okweenda monele yili ngaa. Okwali akumwa neengono. Natango okwa lombwela Paulus kutya otavayi ponele yovanenenhu ile atye ponele yovafimanekwa. Paulus onele okwa kala eishi nale ashike ineendamo oheudu ngokatana komiili. Manga tavalivo otavanu
Paulus okwapula natango tati, tate, inonyamukula omapulo ange nande, owati wesheenda ngiini tuu, kwali holanditha uumohaka nuuleke ndele paife ove otomonika nawa nga waninga omukengeli, to ende moshitukutuku eshi wahala to shingilwa ove owaamenwa. Omufimanekwa, natu hulile nena apo. Eshi Paulus tapula omufimanekwa, tapula natango kutya okwesheenda naana ngiini. Omufimanekwa olwaala okambwaka, oto dulu okudengela nge kongodhi yange 081 54 27 861, ano 081 64 27 861. Tangu unene omufimanekwa wange shi wapwilikina, kala wayambekwa.